بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. yette Allah subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawɗo towoɗo seriɗo hande ɗo yettede yen tori yo juuli enelaɗo men Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o mo o nuli e meɗen saabu yurmede. Yo juule e sahaba ɓen fof, o juula e hoore kala jokkuɗo dina ka ɓe jokkunoka. Yo Allah jokki en kan dina, allahumma amin. Walli fiɗon ɗo yo Allah yurmin en yurminamo waddi kadi ngal dambugal ɗo fof ka fi jikkuji moƴƴi o woni e muɗum. O waddi tun jikkuji moƴƴi ɗin no mari noneji ngal ɗo dambugal watti 87 wi babul wafa'i bil ahdi, dambugal fi hunnugol aadi, wa injazil wa'di e siñugol fodore. Ngal dambugal ɗo ko yewtata en ko mo fodi yo hunnu, yo siñu. Mo aadodama yo hunnu aadi ndi. Mo ƴetti engagement yo hunnu engagement mo ƴetti on. ɗum ko e jikkuji moƴƴi jeeya, ko e jikkuji yulɓeɓen jeeya. si haldama ko yo huuwe ko halda ko. mo fodi yo siñu fodari ndin, wota o wiyoy goɗɗum goo. no aada makko on yaari noon, o fuɗɗore taw ka alqur'an dallinorgol ko o faala tabintinnude kon. Allah subhanahu wa ta'ala o wi en ka deftere makko fi ti hollugol en wonde haray aadi koko hunnete, fodore koko siñete. o wi wa awfu bil ahdi, hunne aadi ndin. en aadi ɗum ɗon ko haldi fotti, ani enen ko ɗon ko aadi firti ko ahad, kono enen wiɗen aadi ko pular arabu, ko haldi fotti. si haldama fottama, ƴettodama haldigal, Allah subhanahu wa ta'ala wi hunne ko yamirorne. wa awfu bil ahdi, hunne aadiji mon ɗin, hunne haldi fottiji mon ɗin. sabu innal ahda kana mas'ulan tabiti wonde aadi haldi fotti koko landitete, laatike ko landitete, ma ko landite gila ka adna ga. sen haldi en fotti hunde, simi waɗali nde, on lantoɗan ko honɗum hayno waɗa hunde kaari, en haaldino ɗum le. yawmal qiyama kadi on ti landitoyte ko honɗum ƴettannoɗa aadi saliɗa hunnude aadi ndin. kala no neɗɗo ko landitete yo eɓɓan jaabawol ngol. ndaare tun kala piiji men adna ɗin ko on tigi saata landegol, o teke kenata ɗum lawtaw ko honɗum mi jaaboyto si ɓe inni lanɗum. mo satananama ñawoore, innama janngo ɓe daroyto ka barowal on tigi lande, o prépara moƴƴi jaabaɗin. si ɓe innoyi ɗum ɗo mi jaabotoɓe ɗum ɗo. no gasa on tigi lando, yimɓe anduɓe fimum ɓen, yimɓe luwa ɓen, ene sifa wana ɗum ɗo ko honɗum landoyte.
sonti landama ko nungo jaboto sinna monti ko dartinoteɗo janngo concours no woodi janngo awa turuma janngugol ngol dartine gongo ɓay alande to awa iqra min aya kada ila aya kada janngu ɓorde aya ɗo ha aya ɗo ɗum ɗenno balɗe fof fayda ɗanata ko haray mo reftade préparagol fi jabagol ko landoyte kon siko examen wona e waɗede ka l'école ɗum kadi wa kada ko wona noon idan madama allah subahana taala wi en aadi koko landitoyte yon tigi prépara noon ngal landal ɗon jabawol maggal wa qala taala no tawɗo ngo wi kadi fayin wa awfu bi ahdillahi ida ahadtum hunne aadi allah ndin so on aadodama on aadike hakkunde mum e allah hunne so on aadanike yimɓe ɓen on ƴettiri ɗum sabu allah min wallahi mi waɗante hunde kaari wallahi min mi watta hunde kaari wallahi ko ɗum ɗo fottuɗen e mum wallahi min ɗum ɗo mi jamfatako ma wallahi ɗum ɗo a ƴetti aadani fi allah hunno no woodi ko aaduɗen e allah hakkunde men e allah ko haɗi en kon en arde wonde en memata ko yamiri en kon en waɗay e aadiji noon wonɗi hakkunde men ɗin ɗi tawata goɗɗi goo ko ƴettirɗen ɗi ko jaɓanɗa on tigi ƴettirɗin aadi ko tañinagol mo o hulay allah o hunna ne on ko hulo allah ɓay o wi tun o waɗay terte min miɗo andi miɗo hooli o wi hunnen ɗin ko aadiji allah noon goy wa qala taala allah tawɗon o wi kadi fayin ya ayuha alladina amanu awfu bil uqudi hey ko onon yo gomdimɓe hunne piɓule ɗen ko fiɓu ɗon kon ɗum ɗo fof ko haaldi fotti on al aqdu finde wano finde dewgal finde ngeygu finde luugol finde gollalngol goɗɗo finde gollingol goɗɗo ɗiɗo fof ko uqud aqd waɗanan ɗum ɗo min kadi mi waɗante ɗum ɗo mi yoɓete ɗum ɗo yeeyan ɗum ɗo awa mi yeeyima addu ha sabakade ɗum fof ko aqd yo ɗum yo hunne sabuna si tawi ɗum fiɓama tun goɗɗo firtoyi sengo muɗum yeyetaki oya haray ko muradu ko tana ko albalaw wa qala taala allah tawɗo ngomi kadi fayin ya ayuha alladina amanu hey ko onon yo gomɗimɓe lima taquluna ma la tafalun ko honɗum wowlanton ko o huwata mo ƴetti engagement inni mi waɗay hunde o ronkinde wadde yani o wowli o huwali ko honɗum waɗanton ɗum julɓe gomɗimɓe anduɓe allahu subhanahu wa taala no woodi o landitoyto en anduɓe maayugol immito no woodi yoɓegol kuuɗe muɗum no woodi aljanna yiite no woodi ko honɗum wowlanton ko on huwata kabura maqtan inda allahi mawni tikkere immorde ka allah ma lette immorde ka allah maqt ko mone ko tikkere ko yottagol ko lette immorde ka allah mawni an taqulu nde wowloton ma la tafaluna ko huwata hande ɗe lette wonɗe ka allah ɗen no mawni maranaɗe wowlayɓe ko huwata ɓen huwa ko yamiraka ɗum ɗo fof ko tentingol kamba wonande firtugol aadi ma ronkugol siñugol fodore ko foduno ɗum noon dendandangal aadi mo aadaɗuɗa ɓay tun koko dagi aadaɗuɗon ko woni hunnatake o ko aadi harmundi mo aadude e goɗɗo waɗugol ko boni taw hunnude en nanoma ɓay men ɓayle haade men halde joni ala komi wawi aadude e goɗɗo waɗugol zina taw hunno aadi nin de aadude e goɗɗo fottogol nokku o yara beere taw hunno aadi nin de aadude e goɗɗo toñugol goɗɗo jattamo haqqe makko on taw hunno ɗin aadi de idan aadi hunneten ndin ko aadi dagidi so tawi noon koko dagi koko moƴƴi koko haani haray on tino haani hunnugol so hunnaali haray kam mbaari amma ka hadisaji nelaɗo sallllahu alih wa sallam ɗi o maaki o tentinani fi hunnugol aadi e siñugol fodore hiri ɗuuɗi o addani en ɗo ɗi tati tun kono ɗe nganndi ma ko nelaɗo hayso ko goto tun gaynayi
hato jinayimo fillito oɗo hadith arano ɗo hande o kanko watti 1,678 bi deftere nde fuɗɗa jangede an abi hurairata radiallahu taala anhu ittama abu hurayra yo allah weltanomo anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal wonde nulaɗo allah o maaki ayatul munafiqi 3 mandeji nafiqijo ko tati mande ani cunnal ko goɗɗo yiyete tun inne ha andi o ko hunde kaari a yaali hunde kaari nden e makko mande koko neɗɗo anditirte ko naafiqijo anditirte ko piiji tati andi naafiqiyagal ngal e ɗin jikkuji windata ko katinde on tigi ayiyata tun tawa no tagudi makko ndinni ko ndi tagudi ɗo ɓay ono juuti o ko naafiqijo pisemo juuti ma himo raɓɓiɗi ma himo ɓawli ma himo rawni ma himo juuti sugundu ma himo raɓɓiɗi sugundu ɗum no fof andatako na ɗum ɗon andirte wonde o ko naafiqijo ma ko kefero ma ko bonɗo ma ko moƴƴo ko acte on ko golle ɗen e konnguri ɗin joni noon ko honno andirten o ko naafiqi ɗen andi allah subahana taala o wi to innal munafiqina humul kafirun o wi naafiqiɓe ko ɓen woni heferɓe noggo wi innal munafiqina fi darkil asfali min annar naafiqiɓe ɓen hiɓe kaal ɓurɗo joltoyde on ka yiite sabo naafiqiyagal ngal no waɗi pecce ɗiɗi annifaqul itigadi wa nifaqul amali no toon nifaq yuhrij min al milla no toon nifaq la yuhrij min al milla yani toon naafiqiyagal ko naafiqiyagal ka finde yaltintinnugol no gomɗini ɗum ɗo tawa no andi ka ɓernde mum gomɗina few kono fi yo haala waalo fi yo heɓu intérêt ji faaminkinno ko julɗo faaminkinno ko sunniyankojo faaminkinno kono ka nder ɓernde ala toon few ngal ɗo naafiqiyagal e parti ji goo ngal yaltina e goɗɗo dina few nifaqul amali naafiqiyagal goo ko golle ɗen tigi tuma wo goɗɗo watta bakkatuji haray fewndo ɗon naafiqiyagal no e makko jeenugol ko naafiqiyagal wujjugol ko naafiqiyagal ñaamugol riba ko naafiqiyagal salagol juulugol ma salagol waggol farillaji ɗin fof ko naafiqiyagal si aroyno sinda on nifaqul amali sinda ngal naafiqiyagal telen ka golle edi naafiqiyagal ngal ka finde kono no wayi wo naafiqiyagal na ko moƴƴi o wi noon ko andirten no jeeya e mandeji ɗi andirten oɗo ko naafiqi ɗiɗo piiji tati si en yii gootum e makko haray waɗen mo kollum oɗo tigi on pointen ɗon en woni naafiqi 30%. Si tawi ɗimmum kum kadi ari woni 60% ma ɓuri sa si tammum kum ari kan hara e woni naafiqijo laaɓuɗo pos la sallam ko noon maaki o wi ɗin ɗon mandeji tati ida haddatha kadaba si o yewti o fenay e nder yewtere makko nden ɗen kala fenowo e nder yewtere muɗum ko woni fenande ko yewtere luutodirde e ko waɗi kon huwa alhabaru lmukhalifu lilwaqi ko habaru luutodirɗo e ko waɗi kon taw nano waɗiri noon on tigi wowliri haray mo andile kadi waɗowo noon wowla piiji ɗi waɗali fes change ɗi ɓeyda ɗuyta oɗo ko naafiqijo ɗon goo ɗimmum ɗum wa ida wa'ada ahlafa si o foɗi o lundoto so foɗi o hunnata awa menen ko ɗum ɗo min mi waɗay hunde kaari min ɗum ɗo ko ni na sifa ko kaari en waɗi ko mi waɗanay on hunde kaari mi waɗante hunde kaari tawa watta rew kulle jemma ɗum ɗo noon woni ko fotuɗa ko ɓiɗɗo ma woni ko ɓeygu ma woni ko taalibajo ma woni ko kawtal ma woni ko musidal ma woni ko ɓe laamiɗa woni ko ɓe gollinta woni ko ɓe gollanta woni ko ɓe gollidata a fodi a waɗay hiɗa waawi waɗde saloɗa waɗde haray yo ndaaroy ka listi naafiqiiɓe ko siko dow e siko hakkude e siko ley kono a tawete inde ma nde no toon
wa idha atumina khana mande tammere nde si o hoolama o halfinama goɗɗum o janfo e itiman ko hoolegol ina ɗum ɗo min halfini on ɗum ɗo joni noon kalifu ko ɗiɗi wodi kalifu jawdi hino ɗi mbuuɗi mankanam hino ɗi ɗo min halfinima o keye ɗo kum pihunɗo min halfinima kum wodi kalifu hara ko gundo awa ɗum ɗo ko beru men ko hakkunde meɗen awa ɗum ɗo en ƴettodi aadi kono nayo feƴƴuɗon ɗum ɗo fof si tawi on tigi so halfinama ɗum ɗo gundo on ma o halfinama jawdi ndin o janfoto janfagolgol ko waɗirgol no hara nano haldirano hino ɗi mbuuɗi ɗo mi halfinima nano ya sen suɗigoy ɗaw yayno he simi julorino ɗi ɗo yo ɓayo siwa o ala haaju e ɗi taw accimi ɗumannoɗa mi taƴiraɗa mi tokkiraɗa ɗo yo ɗumanno yo ara e on tigi heeɓi on yiɗi walorgol ɗo ni tawa ɓuuranali halfinde ɗum o sen sadi taƴa tokka ƴawde jolɗe wiyen ndi bonali o ƴantoya tun o innamo ihi kono waɗi ko harmi ɓayi ɗi mbuuɗi ɗon ko ɗi rimi ɗon kon kala sili ko jom mbuɗɗin jeeyi ko ɗi rimi kon joni noon na a jeeyi mbuɗɗin ɗi rimanima a doosi ñala holkol a doosi ko harmi ite sikkan si a taƴi ha a taƴi a tokki a taƴoyi tun ronki heɓude ka tokke a ƴetti ɗum a fawi alhaali wallahi alhaali ɗum ɗo ko mande e mandeji naafigiyagal muttafaqun alayhi no fotta e sellugol muɗum zada fi riwayatin li muslimin imo ɓeydi ka riwaya mo muslim filli o wi hey wa in salla wa sama wa zama annahu muslim o ko naafigijo haysi o hoori o hoora suumaye o hoora naafeɗen fof o hoora tenen alkamisa o hoora ayyamul bid o hoora honno wiyete sittu shawwal o hoora o juula ha tinde ngen batufade o wi amen ɗo komin julɗo min komi julɗo haqqan haysi ɗum ɗo fof waɗi kono ɓay tun mo wondi e ɗiɗa goɗɗum e ɗiɗa maɗi fof haray ko naafiqijo nani allahu akbar en mbay allah faabo en wallahi si allah faabaki julɓe wuuruɓe ɓen fewno ɗo sina seeɗaɓe haray muranno no jilli yehi ha tawi julɗo ko si tawi neɗɗo on woni hunnowo aadi ko enta o ko aadi porto jogii on o fenata on ko ka portoɓe o neyi ko jikkuji maɓɓe ɗin o jogii o fenata ko wola mawo ko ɗum ha ɗon ko jasere julɗo honno la ilaha illallah en mbale julɓe no andirano ɗum hadis ɗimmon ɗo kanko watti 659 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما اتما عبد الله بن عمرو بن العاص الله يترم كانكو ابن مكه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وندر الله أماكي 4 ني من كن فيه مدين دو وني امو كان منافقا خالصا او لاتي كارك منافق جو لابد سر 100% جلا فيو ومن كانت فيه خصلة منهن ملاتك امودو جبو ادين دو ناي تايمو وندي غوكو ادين دو ناي كانت فيه خصلة من النفاق haray laatiki e makko geɓum e naafigi yaagal hatta yada'aha ha o terto kun ɗon kadi haray 25% makko ko naafigi ɓay ko ɗi nayi siɗi fof ɗi timmi woni 100%. Siko gootum ko 25%, siko koye ɗiɗo e 50%, siko koye tato e 75%. haatuma o akkiti ɗum so akkiti kadi noon aɗa yiwi haray o laaɓi hondi woni ɗin nayi almaki idha tumina khana si o hoolama o janfoto hoolane o bonna e hoolare goo wa idha haddatha kadaba si o yewti o fena e nder yewtere makko nden ɗiɗi wa idha ahada gadara si o aadodama o janfoto so aadike o janfoto gadara khana khiyan gadr fof ko janfa noneji e janfa kono gadar
jamfaji ɗin no seedi wano jamfagol goɗɗo joni haalda joni masala e nder jawdi ɓe gollida on tigi jamfo tongo on e sortugol ko jamfa gadar ko ukkugol goɗɗo ka tawata ñeñin ha ukkamo ka o warete ma ka o sokete ma ka inde makko bonata few no ko yani gadar no hulɓini ko jamfa kono ko jamfa hulɓini ka pour ka khiyana wa ida khasama fajara o wi naya ɓum ɗum o wi ɗo ida atumina khana wa ida haddatha kadaba wa ida ahada gadara woni tati wa ida khasama fajara si o dukidama o waɗa bonki e mum mana si tawi ko ñaawudugol ma mo sonkude goɗɗo o ɗaɓɓata gonga few ko ɗaɓɓata ko foolugol no o tañƴinori ko ɗo so o rewi ɗo o foolay o haala ka o wowlata ha o foola ma golle ɗe o watta ha o foola ma laawi turtoji ɗi rewata ha o foola ko ɗon o rewata laawol bongol ko ɗum si o dukidama husum khasama ko ñaawidegol ko sonkidegol ko haɓidegol ɗo haray kanko o ɗaɓɓata gonga few ko ɗaɓɓata tun ko yowine o heɓi victoire ko kanko dow fooli ɓe yahi ɓe ñaawoy toon kono o hetti gonga hara mo andi hakkude makko